Holokaust je ogroman zločin. Niko ne može da negira dokaze da se on dogodio. Sećanjem na žrtve i odavanjem poštovanja iz godine u godinu obnavljamo našu rešenost da sprečimo zaborav na strahote koje čovek skoro i da ne može da zamisli. A ipak čovek je čoveku to uradio. Sećanje na Holokaust je sećanje na ono što može da se desi kada pomislimo da smo superiorniji od drugih. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo organizovali su 27. januara 9. naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije. Skup je svojim govorom otvorio dekan Fakulteta za poslovne studije i pravo, profesor dr. Milan Radosavljević, koji je istakao da misija svih dosadašnjih, pa i ove 9. naučne konferencije, jeste da se obnove sećanja na zločine koji su se desili u Drugom svetskom ratu nad Srbima, Jevrejima i Romima i da se naučnim i stručnim radovima, svedočenjima i novim stručnim informacijama da doprinos u rasvetljavanju fenomena Holokausta i genocida koji su dugo, pa i danas, zapostavljeni u naučnim i stručnim krugovima. Mi moramo svi zajedno u društvu da shvatimo da na ovu temu nema pozicije i opozicije, da nema političkih partija i mišljenja. Jednostavno svi jedinstveno moramo se setiti poruke i rečenice koja je utkana u naš državni grb, jer samo nas to može u ovim teškim vremenima spasiti. Jednostavno svi se moramo integrisati i želeti da rasvetlimo najteže zločine koji su se dešavali u istoriji ovog naroda, a na kraju krajeva i ljudske civilizacije uopšte. I opet raduje što je i sam ministar prosvete uspeo da prepozna važnost i značaj, da se obrati ovom skupu i da ipak postoji ta kontinuirana podrška od strane Vlade Srbije i uopšte nadležnih tela, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Putem video linka učesnike konferencije je pozdravio i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, gospodin Branko Ružić, a učešće su uzeli brojni profesori iz Rusije, Makedonije i Hrvatske. Prikazan je insert iz dokumentarnog filma o Jasenovcu autora istoričara Veljka Đurića Mišine u produkciji Muzeja žrtava genocida. Učešće su uzeli i učenici srednje škole Ušće pod rukovodstvom profesorke srpskog jezika i književnosti Katarine Đušić, a zanimljivo predavanje održao je i profesor dr. Željko Simić na temu Meka moć Zapada u funkciji zatiranja sećanja na genocidno stradanje srpskog naroda. Ja nisam okolišao, mada sam bio vrlo analitičan u tome da pokažem kako Zapad ne krije te svoje propagandne namere. Dakle, na nama je da očuvamo pre svega svoje nacionalno dostojanstvo posle svega što nam se dogodilo i da ne dopustimo da tako olako upadnemo u zamku nečega što se očigledno jako dugo sprema, a to je da budemo razoružani na planu kulture. Churchill je, kad mu je bilo za vreme rata predloženo da umanji budžet kulture za 2,5%, rekao je, ali šta ćemo posle pobede? Dakle, bez obzira kakva je njegova uloga bila na ovom tlu, on je imao dalekosežnu misao o tome da se bez kulture, bez jezika, bez vere ne može graditi ni budućnost jednog naroda, jer ona ne počiva samo u materijalnim dobrima, nego pre svega u jeziku i kulturi na koju možemo biti ponosni. Konferenciju je zatvorio emeritus profesor dr. Života Radosavljević, predsjednik Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke, koji je rekao da, s obzirom na to da su organizatori, odnosno fakulteti, locirani na prostoru Starog sajmišta,
Imaju i moralnu obavezu da proučavaju istorijske događaje sa ovog prostora, da informišu javnost i objašnjavaju šta se ovde događalo za vreme Drugog svetskog rata, kao i da se za 10. konferenciju pripremi spisak svih logora u Drugom svetskom ratu na teritoriji Srbije.